Asıl geçim kaynakçıda pahalıdır benim yaşım 36'dan Kadırına yetmendi Yeserin çeçmenge Çürük sızlayt mutlarım zırhında Onların ne avarsın? Kızlar bağlı. Vakit var kelgende Ağaya sen geç geldi Asıl geçim kaydan çığa kaldın sen Benim yaşım 36'la geldi Tokoyun boylu paratsam Suhtan tök meni karatkan Alıstan kelgen adamdın ey Ketkisi da kelmedi talastan Урматтуу туугандар, биз Москвада жүрүп ачыгын айтыш керек. Чындыкты жана ачуу нерсени айтыш керек. Ошондуктан баарыңыздар эле макул болсоңуздар керек. Мени менен бири-бирибиз менен көчөдө көрсөк саламга да келбей калдык, туурабы? Келиңиздер, бири-бириңизди көчөдө көрсөк салам берип кетели. Мен өтө ыраазы болдум. 5-мартта калпак кийип жүрдүм эле. Ошондо көпчүлүгү келип колундан кармап, кысып, учурашып, кучакташып, азаматсыңар деп, ошол ой тилектерине көзүмдөн жаш чыгып кеткенге чейин ошондой учурлар болду. Ошондуктан келиңиздер, баарыбыз жүзүбүздөн таанылуубуз, баарыбыз бири-бирибизге, туурабы? Ошондуктан салам берип жүргөнгө, бири-бирибизге ынтымакка чакырып, мындай аштын үстүндө, көчтүн үстүндө, тойлордун, биримдиктердин үстүндө жүрө берели. Азыр биздин бир аз оюн зоок иш-чараларыбыз бар, ошолорго катышып жакшы көрөт. 10 жашына болбосоң берди. Бирөөлөрдөн алданганды өтө жаман көрөт. Ким? Журналист? Ал кантип алдайт? Байке ортого чыксаңызчы. Ортого чык. Бир жерде эле. Эми катуу сүйлөп атам сиз. Просто мен айттым. Чабабыз. Жок, сүйла. Кыргыз Республикасынын герби качан кабыл алынган? 91. Конституциясы качан кабыл алынган эже? Кол чаап койсоңуз туура жооп берди. Кыргыз эл артисти чоңбу? Кыргыз эмгек сиңирген артисти чоңбу? Эл артисти чоң деп ким айтты? Эл артисти чоң, туура. Кыргыз эл артистин ким биринчи алган, билесиздерби? Кайсыл жылы? Рыспай Абдыкадыров дейт. Кол чаппайсыздарбы? Бирок жок, туура эмес тууганым. Келиңиздер. Жооп жок болсо мен өзүм айтайын. 1934-жылы Карамалда Орозов деген комузчу, дастанчы кыргыз эл артистин алган.
Mınandan cevap kalkıla. Bilginiz değil. Kimge düşürgen mi bilginiz bekle. Alo? Anan giyin ağzın kızıl başkalarında. Alıp koydu. Karma. Ecekeler. Altınlar ecekeler. Sıranın. Pinçire oturdular. Karmağla. Altın, şakek, atıp çık. Ayak hızla öğret, duasını öğret. Hızla öğret. Orta açıktan hızla öğret. Sen Annem yıldan bir niye talaşasın? Ya Murat altın çekek sağlık bize git kalayın diye. Hırdaytın anadolu altın. Öz oyun nişanlısında. Hırday verin. Ya hırda. Bir taliz yıkadım. Valla teneken var mı koysanız? Gel lan hırda perimiz. Bir kol çabuk koy baylo. Hırda persin ne? Şakşıda şakayı bildir versin ula. Kim getirdi? Çoğunuz bol vakitte getir. Bize verin yazlaştık. Peris. Mustafa gerek olursa. Hadi çok bilmiyorum. Hadi. Son şakek uçup çık. Bugün 5. may. Uyuşturgan bayramga Bu bayramga көз караш жакшы эле. Байрамга турагып сыгат, башка бириктирип, ынтымакты болсок, ким эле болсо керек да баардыгы ынтымактуу болуш керек. Салымдаш жардам берейин деген жумуш жагынан, башка жагынан да жардам берсек жакшы да. Ал эми oyunculuklar abdan ile жақсы болды. Biz razıyız bu жағынан. Uyuşturanlarga çok rahmat. Çok rahmat. Sizin oyunuz qanday? Oyunlar жақсы, uyuşturucu тобы дегилер. Barınızga rahmat. Shunday uyushturgan. Чын айтсам, men bunday birinchi o'rinda 5 mayda bunday uyushturganimizni buyurdi. 5 mayda bunday rahmat uyushturganlarga жақсы o'ynadi, жақсы yasadi. Жақсы oldu. Şu barlarga razı. Ardayım. Çok rahmat. Qirg'iz elim, ardayım birge bolalım.